Hello, good morning, everybody. Moi, bet menka. I know say I no pay me. I mean share any video now say, but I did be echo so media is swap. Me ube say me a video, no not me a video. I did be see critical na me a video there. I stop. Share guys, been more TikTok. No ma be a kwa. Almost say up to quite the walk or butchera. Nyansa. Many people if follow continue edi bone brama na brabo esie kane kura ni se bitu kwane ba na bia university e wo fie na se omo ka asema omo hia continue no mane bam because omo ni se ordinary more things about la hwe Captain Caesar ti asma me kachoye money young boys no Carlos troubles no ma bini me koso amotena botire musanye young boys ese mo ma moli bi na mrantie na youth na mo wache no omusunya no ma firi mo wo behwe na mote media iso be ma wunya ba na akora ketwa bi naked pia na mo no mo ye ho campaign mo ba so da mochi yesunya adie efri nipa de nka adwene woni tin mana omugu so sa tetono mu mi se omu ye sa no mani bi tika mu don guys kura Moses no mo ye no ma mo betete youth na ma youth no asunya nyansa o moko jimi mo a omu betima asunya nyansa efri mo ba mo tukwane no mo ye sa no ma nkura se no ma na Captain Caesar, who no grant me a video. Abraboni boy na nka wonko ware maame na waware no. Make us a natural be. Abrabo ni boy na nka won ware maame na waware no. Se binti min kanti wa I want to say true for you today. Ma show videos more ba. Ma show videos more. Bia omo de wo yire no. Emilia Bobe or ye Ghanaian or ye black or Ghana or Tiru. Se bia ojina ho na be nipa 5,000 se on wo yire no odo yire ni jina won menga o mbefu Emilia Bobe eja wo yire no DNT mamutintina se every big career I maintain is years ago I maintain and mo person nipa nkoso mutin break nipa down ma show video so anytime bia wo mo bia be ye no sanu ma be ye no I say enso any double bia attack no draking go anyo orni bit mamwo wonya fame media so ma men catch one dey be the beyond car I want to say true for you anya dia wo ye no ni bit mamwo be popular and now sorry the paduma ye Emilia Bobe no se obewia jiwa crowd Ghana lending order so ye medjuma na no ama lending bia wo ba buti kwa wo ko Ghana wo ye be ma maba ntu ani tense baso se mo no ma mo ya mo ne man tokwa pebra bibo na mo wani mie nko akire on Emilia Bobe no akira di na owu sa de kire no mo no na ordinary ko share sinadwuma oni ba bi oflop bibi na ade bi aso tinsi up at any time any mistake dia timba ade na wo ina emwa wo nka mabi kura nka na wo watu nipa na fugos watu kware ma wodi mie na se wo ne se one sense me the same thing aten uti fie uti la duwa duma kura ya wonye bi abrewana wo wana ne ba ne wo kote wo hwe dia tima wo bubra na wo mu ube jabra bona mujai de moye na emwa mo tukwa mo mamo ni mie na se mo akra bi naked aba na mo be wo pe naked ni bi ahwe mo bra be hwe ne ha me hwe mo life wa na mo ye me bobo mo sorry so tin na se ka dem se mo mo ne bi what can it is brother mo mamo ni mie na youth no mo wo Ghana no mo nye no ma a ebetim atu mo fo ama mo adwen satra mo da ba chi na mama wa ye ne onti mu keka sanse ne vino koda wo yire da chia what do you think about that your life what do you think say my video we
insult ba na makoda ba chi muni se mo bi wa mu ya mu nya no me ntima abraba mo bo mu mu ano bia Emilia Bobe ye wunu ya ba nka odi ni be nka wo metana landing wo kra abuche mi te abuche ni bi abuche condition ye nipa wo no bia ni wa hoto wa betana abuche bia ni wa wo hoto no betana abuche wa hoto no tana abuche meka say unni nyansa sikani bia ni wa obetana abuche se me sola no pako akod faslu mafa wo we awoba mananti akoya adwuma ba ma be hyentum ma wani na ho first na me pe wasem pa ba wo ma bi ma wo me ka se on fratel enya problem one sakalo ya mo amomo no betwitwa mo ye na odu bi ana ase me back wo ba ma hu se wo ma wo ye emo enye wo be mo nya free ye wo mo ma bi wo nya ministry nipa obe wo be wi ajiwa ase wo ye lawyers akọ ntinka anye se okura no be pagya oyo bode kura kai wo se ye wo yira nka wontim nka be favor no huma hwani na wo mana ho ye no social media no emfa mo amra me me kato street obesesa na pe brad always ka be badachi na be out okura no fi poor family be out no fi poor family let me tell you for you na TikTok na ba ma wonya ba bia ne wo pese wo ye fame you have to do the right thing ube a good fame into a life the beyond team in kata mo TikTok na mo to nsemburu ne ba be de ba de ba ye no Nigeria for kana be Africa for apart from Ghana for mo TikTok jimi na mo jimi mo dia ye ntokwa nsemburu ne mo te wo jimi nyansa bonia nyansa ya de se mo fa jeje money mo dia ye weapon ewo mo saro na mo to wono mo dia ye ntokwa na mo ko no TikTok ntia mo fere se countries na kana bibre e follow mo last time me ni brodi bi me tu kwa na me ba tremu mini so atitwi me ne guy me ne ye ba ri for strana na se wo ba asema obi sa me se Ghana for any team ye pen to kwa ne ye kun to kwa ye kun outside na me se aden na se da bi o se TikTok to kwa to actually you se otitwi afiati basin te trade ma fere was antima mi sa asembia se sa we no oboni mu a otim bisae no eya ni gwase sa otitwi ateso ye hu afo ni bia no obi sam sa de Ghana for page ya ye de be prescribe de be gigi ni ama ni kaba na ye soro ya de yokontokwa mantima mani muaye kwa ne ka te boy ni so omi soro sa ara ngo ko pe back ba bi ntina mugu ni pa ni mase ma woni nawo